Dobrodošli na kanal Životna sila. Kako maksimalno iskoristiti prednosti belog luka? Način na koji se beli luk obrađuje ili priprema može promeniti njegove zdravstvene prednosti. Jedna studija je otkrila da samo 60 sekundi u mikrotalasnoj pećnici ili 45 minuta u rerni može da utiče negativno, a druga studija je pokazala slične rezultate. Evo nekoliko načina da povećate zdravstvene prednosti belog luka. Zgnječite ili iseckajte sav beli luk pre nego što ga pojedete. Ovo povećava sadržaj alicina. Kada kuvate sa belim lukom, izgnječite ga ili iseckajte i ostavite da odstoji 10 minuta, pa ga zatim termički obrađujte. Koristite mnogo belog luka, bar više od jednog čena po obroku ako možete.